Sabingelela South Africa kuphi nakuphi lapho enikhona ngeendawo nibingelela uMduduzi ngwaMkhwanazi. Sivela ke kwinhlangano ebizwa ngokuthi Thuleleni Organization. Ngihlehle nje kancane just ukunike mhlambe i-summary briefing ukuthi Ithuleleni ivele kanjani. Ithuleleni yayivela as an idea umuntu esangaphakathi laphana ejele. Ukuhamba ke umuntu wagcina sehlangana nabantu abarongo wagcina ke sengene ey'ntweni zobumnyama, wagcina ke seze waboshwa wagotshwa ke iminyaka esasigotshwe yona. But ngaphakathi kwasekudevelopheka le passion yokuthi umuntu akwazi ukuthi aphumele ngaphandle ayokhuluma nabantu abangaphandle ukuze nabo bengezongena kulo mgodi esingene kuwona. Lezi zinto zenzekile-ke zenzeka kwaze kwafika isikhathi ukuthi umuntu uyaphuma ke ejele. Wayesesungula-ke igama lenhlangano ukuthi siyothi Ithuleleni. Uthuleleni ungakhulumi ukuze ukwazi ukuthola usizo. So ke Ithuleleni ke after sayiqala ngo-2016 umuntu ephuma efike ebuya ejele. Kuhambile kwahamba ke wenza inhlelo zokuhlana kwazo ey'ningi esesiyimbandakanye nazo. Ngike ngenza nje uhlelo oluthiwa uncipha bugebengu silenza laphana ukhosini kuJabule Jule kuMamdudu Khoza. La khona umuntu obeza nabo abafethu umuntu ade nabo ngaphakathi ejele la khona bebeza sizoqwashisa nabo ubugebengu. Sizama khona ukuthi sivikele nezingane ezisakhula. Kuhambe kwahamba ngagcina umuntu engasaliyenze lo hlelo naye sodlile phambili kokunye besikwenza. Ngiveza ke njalo le background ngoba namhlanje udaba engizokhuluma ngalo ngizokhuluma nomfowethu omunye bengenaye ngaphakathi ejele. Bengingazi mhlawumbe ukuthi kusawahamba ngiphinde futhi ngithole umuntu esike saba la emzimbeni sizokhuluma naye la. Ngizama ke ukuveza ukuthi izinto esizenzayo nokuphumela ngaphandle masizama impilo sisuke sizama kanzima because usuke une challenge ukuthi ubuyise isithunzi nokwethenjwa abantu kubuyele uthemba baphinde bakwethemba abantu. But ke bese nakhona futhi depend ukuthi ke uzihlanganisa nabantu abakanjani usongaphandle, ngoba kuba nzima ukuthi mawuthi uphinda futhi kwakhe igama lakho nokuthi abantu ucela bakuthembe bese uphinda futhi mhlawumbe uzoyi-involve nabantu abarong because umphakathi phela uyobheka ukuthi hayi lo muntu akashintshile. Udlala ngathi nemethu ushintshile because ngeke ukuthi ugezile kodwa uphakathi ewudakeni. Namhlanje ke nginomfethu la uzozisha igama ke usuka ngapha endaweni yakaHlabisa. Into yakhe ke ngithinta izolo ngizwa wayifihla kumina ukuthi ubani. Ngimbone sefika nje ukuthi hayi indoda engiyaziyo le esazanayo nayo yabo. Udaba lwakhe ke eze ngaluzolichaza ngoba udaba oluthanda ukuthi libe sensitive nokubulawa kwabantu phakathi. Esithembayo ukuthi njengoba la uzogunyulwa kagunyulukayo nani ke emphakathi wakaHlabisa enimaziyo nizokwazi ukuthatha nikubona ukuthi lokho mhlambe kuyadleka kunina. Niveze futhi nama-comment nani manifisa nama-section ukuthi ningaphawula noma futhi manifisa mhlambe futhi kuphinde sibe ne-part 2 ngalo lolu daba lolu siyozwa ngani because thina okwethu kumnika i-platform azokukhuluma lokho afisa ukugonyuluka ngaphakathi ngoba njengoba kuyikhathi kaKhisimusi nje asithande futhi ukubona lokuchitheka negazi kubulawana nabantu mhlambe kusuka izimpi mhlambe ey'godini emakhaya ukuthi wabulala usibani nathi sifuna ukuthi sibuyisele. So kumfethu njengoba lana-ke uze kuzogunyuluka-ke ingonyuluko yakhe ngaphakathi. Mntaka baba kunjani mfethu? Bhuti wami ngiyaphila Shamasi. Ngiyaphila. Igama lami nguSicelo Wamabanga. Ngilapha kwaHlabisa. Omunye umuzi wathi usekhala lapha eMachibini, eMtuba eMachibini. Kodwa ngase ngenkathi ngibuya ejele ngase ngithi no angiqale impilo kabusha la engaziwa khona umuntu engizokwazi ngingaphazamiseki khona ngale kukhona abantu abazoloku bengibeka izicina lokho nalokho ngoba ukuya lapha ejele ngiyabona uNkulunkulu ukuthi wangipha ithuba ngayo ejele ngafike ngafunda ukubuya ngizophilisana nabantu. Ngibuye ngaqala impilo lapha kwaHlabisa. Eke umuzi wathi usempela bengihlala nomkhulu wasiyedlula umkhulu wami. Wedlweni kwakhe ngiqalile nje ngayi-drive i-van ngithutha iy'ngane zesikole. Engiqashile umqashi wami engikhokha lokho kodwa nganqothi benginephupho. Engangivele ngilikhande ngisengaphakathi lokuthi mina empilweni ngifisa ukusiza abantu ukuhlanganya ukuyifaka kubantu ngisiza abantu cause ekufundeni kwami ngifundile lokho.
so ngifile ngayiqala ke impilo ngangisuke nakho ukuthi mina ngiyosiza abantu ngalendlela ngidayisa impuphu ngisiza abantu because angazi kahle ukuthi yena abantu ngoba ngwasemakhaya impuphu wonke umuntu usuke ngasenayo mayiqala sithi insuku ziyako 2025 isuke sebaphelele so angifisa ukubahlangabeza kanjalo ke kanjalo so ngifile ke ngaba nalokho ngaqala indaba esitolwanyana kancane ngaze ngayo kakhulu ngagcina senginesitolo esikhundlwanyana esidayisa nje impuphu so kusuka i-truck le ko standard wona abelungu ikhulume nabelungu bengisize ekwahlabisa bengithunqani kwahlabisa nje wonke umuntu uyangazi ngidume kanjalo ngothi umabanga wempuphu osiza abantu so nenhlonipho ke enginayo injalo nje ikhona nayo phinde ngiyibonge futhi inhlonipho enginayo ba mhlambe ukusukela emzini engisuka kuona ngisuka emzini oxayekile so ikona ongifundisa ukuthi umuntu umazi ngimhloniphe bengisayiqhubekela ke abantu abaningi engicanthi mhlambe namanje balahlekelwe nje abaningi manje ama bengibona babuza impuphu mabanga impuphu ngithi hayi ngizobuya abantu abaningi iqinisa balazi ukuthi konjwa ngiwe kanjani noma kwenzakaleni into ke eyangiwisa engifisanda beyiqonde ukuthi na njengoba ngiyilo muntu nje abangazi abantu bengazi kahle ngisize ngidayisela impuphu ngikwetela abantu ngicanda umphathi wahlabisa kuzomphathi wasemtube emachibini kuzoba ikwanongoma so kwagweba uzoshaya kokowela lapha le ndawo kuthiwa isem uzoshaya indawo zakowela ngicabanga bonke labo nginabo nabantu nje omama noba yonke imizithi ivela yimina khona so abantu baye bebona ngiwa nje kancane ngawuthi nya so abaze bazithini kodwa namhlanje ngifisa ukusho ukuthi yena cha into iqale ngokulimala kwabantu ukufaka abantu kwahlabisa kunentadi lokhu yenza lokhu kudutshulwa abantu kwahlabisa kudutshulwa abantu kufa abantu so ngicabanga ukuthi ke kuthiwe yimina makuthiwa yimina ke ayi ngiye ngalokhuza umfowethu ade kwenza lokho umfowethu nami ebengimkhonzile engize ngodaba lakhe nje manje ebengimkhonzile umfowethu bemkhonzile umfowethu lapha ezantsi wangakithi ngani mangashosha amasigama ngalikhuluma igama njengoba uze la kuthina mfethu angithi ngicabanga ukuthi uze ngoba ufuna ukuzogeza igama lakho nakhona emphakathini wangakini ngoba abantu abakwazi abanye nanokuthi ikhulunywa ngani but abantu bangakini ibona abanenkinga because njengoba usho nje ukuthi igama lakho liyathinteka kwezinye izinto ebezirong nanokuthi abantu uyafisa ukuthi bazi ukuthi uze uwe uwiswa yini so angazi ke kuzoba kuwena amakhono ofisa ukufihla mhlambe but ke kuzokwenza ukuthi nomuntu ofisa ukulelo daba lakho akahlabisa angabi nazi impendulo ezifisa nokumnikeza zona ukuze azi mhlawumbe ukuthi kwenzakalani yabo but kodwa kukuwena ngazi bafu yebo Shamazi udaba impela olungusumise kakhulu lokuthi kulokhu kufa abantu kuthiwa hayi umabanga ene umuntu ade kwenza lokho umfowethu lapha ezantsi akade engcolisa igama lami ngokwazi nje ukuthi ena ngaboshwa enza izinto ezirong bese ephila ngami so ngiye ngahamba ngilandela ke engayenza konke nami ngasho ukuthi umuntu owenza lezi zinto ngizombamba ngiyelenze kwenza ngempela ngalwa ngaze ngagcina ngamthola umuntu wenza lezi zinto lezi ngahamba ngamceba kubazali bakhe abazali abafuna ukuba abazali abayiqenze engikhuluma nami manje kunomfowethu lapha uso wakwambatha ekade ehamba nalomfowethu benza izinto kulinyazwa abantu noma mhlawumbe emsebenzisa kodwa yena Nkosi yami manje ubalekile akekho nje emakhaya ngiyafisa ukuthi ethole ebuye umfowethu ngoba angikhothi bebulale bethunywa yilomnyawo nami futhi sezawamenela kangathi akasesebenza ngoba mawubulala abantu usuke ngoze ufike lapha mana bafumana ngenzela ukuthi udabo lwakho lo lebo kukuwena abantu ufuna ukubadlisa impuphu engavuthiwe ibona bazoqunjelwa ngithi yabo bese bebheka wena mphekwayo ukuthi kanti ubuyipheka kanjani yabo ukhuluma ngomunye mfowethu solishila igama lakhe but khona lokho umzungeleza ungamusho engathi uyena ongathi uthube enquma abantu banqunyelwana abantu kahlabisa nibabulalelana abantu benzeni abantu kahlabisa kuze kubulawa abantu nje Shamazi ngiphinde futhi yazi ngilento ngicela ukuyibeka nje kanje Shamazi umuntu ogangile nje wahlabisa and udaba lakhe bengiluqala ngilube induneni kusho ukuthi umfowethu wesatshwayo ngilibike emapweni ekuzanele kusezeza awuhlana nezinduna esekhona bengabulawo ngoba sengibambe ukuthi nanga umuntu ebulala abantu ehambe ethi yimi sengimbambile ngoba ngine record la into yena bamazi kwahlabisa wonke uhlabisa uyazi umfowethu uke wabaleka
wangababikho wayesethothi ngenkathi sikhuluma ngimrekhodile kuzona zonke izinto ezimpade ngimkhuza kuzona ngithi mfowethu luthi umusa ukwenza ukuthi yabo so ngase ngenkathi ngoba nami kuyafika inkabi nje zazongilimaza kanti namanje abafowethu bonke ade bekulokho abazalimala lezo nkabi lezo ezalimala khona omunye umfowethu ade benazo aze beye police station kuyosho ukuthi nazi inkabi seyilimethe belimela abantu yabo ongawuthi namhlanje nje kusamele bebuyele behambe yoshe police station ukuthi babehlanganiswa nje beyochaza yonke lonto leyo yabo babalekile so kade kulokufa abantu ngiyathi kufa abantu ke lokhu bethi beqamba hambe bemncwabeni yabantu befike bethi mina mana bafowethu ngihlele kahle camera bani uzongilungisa lapha ngifuna ukuhlala kahle la mfethu ngikubheke kahle uzolungisa ucamera bani lapha wathi ngikhumule nezibuko mfethu mhlawumbe ngiyabona manje ukuthi yabo imina lo ukhuluma naye mfethu yabo imina lo ukhuluma naye wona sibuya nawe wesivile bengihlala nawe sectionini ne-B4 bengingenanga ngisho inamba yakho yabo but wena obona ukuthi ufuna inamba yami uzuyithola yabo isiboshwa ngiyasazi ngoba nami ngisiboshwa ngiyakwazi ukusibona isiboshwa masikhuluma into engayona ngithi wona makhona esikufihlayo yabo namanje wena us-approach njengothweni ufisa ukuthi uzogunywa le ngunyuko ofuna ukuyigunyuluka ukuze kugezeke igama lakho ngoba uthi uyanukeka lapha endaweni ngakini kaHlabisa ngokubulawa kwabantu kodwa ke manje uma kubulawa kwabantu babulawa ubani abantu kubangwa yini kungaze kubulawe abantu kaHlabisa Shamasi hayi uyabona angale lento ngizoyibeka kabi kodwa into ebalekile ukuthi ilokhuzana ngoba abantu lento bayazi yabo bayazi into eyenzekile Shamasi umfowethu kunomfowethu lapha unjaba kwambatha wayesebenza esiqewini ekade ilwane lezo obhejane so maye kade obhejane usho ngabe mhlawumbe wasolakala lapho wayesola kona wayesiyaphuka xoshwe emsebenzini waphumoza waphuma phela umsebenzi so mayela ngaphakathi engathi ngaphandleke so engasasebenzi bekudame ezamela ke mina ke ngoba nje singami umfowethu cha bengimsupporta kulokho ngoba benginakho uthi umfowethu cha akabulali bantu akantshontshi bantu inkinga iqale la eseqale sebulala abantu ke manje yabo ubephanda ngani benamakhumbi yazi benamakhumbi eThekwini bese imali yayithola imali endla ayithola ngamhlambe ngazi ilwane lezo mana ufethu waphuma kanjani kwi-parole board kwi-parole mina ngangigwetshiwe nje kwi-parole lapho usuhleli laphana kwi-VOD interview i-parole wawukhuluma iqiniso uma waphuma ngamanga kwi-parole hayi ngangikhuluma iqiniso Shamasi kulungeleke bafu wena umfethu shala ungangiqambeli amanga Shamasi hayi no angikahamba mashamasi ukuthi lento le ngiyasho ukuthi mhlawumbe abanye sebeyoze bebona ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ilokhuzana cha umfowethu la nami ungidonsile yabo Shamasi kulezi zinto ade ezenza yabo zeyilwane so mina bengihamba na ngimphelekezele ilwane zani imfene kwenzile zani ilwane nje zobhejane yabo nobhejane obhejane ke ngalesikhathi kade kubulawa elokhuze ebulawa obhejane bahambe odayiswa le so ngathi mina impela ngimsaba ngihamba naye ngimphelezele ngoba bengangeni naye lapho nje yabo ngimsiza nami ngimphelezele ngimnika imonto yami ihambe ngayo ngingenankinga nalokho so inkinga ke la mina ke ngoba wami ukusebenza inkinga engicabanga ukuthi isikhathile nomfowethu ilento yomona ziniba ngobhejane besingaba ngiyobhejane mina yena bekulonto obhejane mina ngiyisebhizinisi lempuphu so ibhizinisi lami bese likhule ngalendlela lexakile umfowethu wayezethe igama elithena yena umbatho nemali yabo so uma unjalo umuntu othanda ukuthuna nemali dume ngalokho so uma umuntu onjalo ena kuhamba ama usubona omunye umuntu uyavuka bese ugcina usuba nezinkinga naye umfowethu ugcela ubabulale nje abantu abaningi babulalile ade labo babezama ke mina ngiyakhumbula ngoba ngezwe nje mina ngathi ngezwe ukuthi mina cha kwabona ukuthi mina ngoba ngidayisa impuphu wayebuye bebulala labade benza izinto ade bebulala izilwane ade bebulala nabo bhejane abade wababulala futhi ngezwe ukuthi hayi mina ngoba mina lento le angikho ngigxile lento le
so mina ube bese ngibulalela nje udanki kahle kahle ukuthi nakho ukuthi mhlawumbe sengiya kuyinali ibhizinisi ngidayisa impuphu yabo. Oh So manje wena uphusha impuphu kuphela emalini yobhejane ubungatholi lutho. hayi Shamase bengatholi lutho ngoba ngenkathi ngibangimbolekile mangikhona ngibabolekile imoto behamba beya baya khona babe benginike nami Imali yobhejane. Ngangujabulela lokho kodwa nje ukuthi mina uzongithola la ekucaleni uyongithola ngenze hayi lutho because ngenkathi ngilokhuza ngangitsheliwe kahle kahle ukuthi ngenkathi ngiphuma ukuthi into enecala nje ngikade uhulumeni ngingasondeli kuyona so bengasondeli ngala angisonde nje ngalo ndlela leyo ke. Yabona bafo ithuleleni le noma ingangenzela imali mina yabo kodwa ngikhola kuona mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu ngendanga mhlawumbe uyoze akwazi nami umuntu umthayenze mhlawumbe ukuthi ngikwazi ukuphila ngayo yabo. Into enobugebengu ngathatha isinqumo nje mhla ngiphuma ejele ukuthi angeke ngibuye ngiphinde ngihlangane nento ephambene nomthetho ngoba ijele ngilizwile futhi la ngikhulisa ijele angeke ngiphinde leminyaka engaka ngiphinde ngizongena futhi kulomnyango kanje. This is why kunzima ngisho ukuvashela umuntu esejele because kumina ngisuke ngithi ungibizela kephi yabo. So entweni futhi eningi ezophinde ihlanganisa ukuganga ifuna ukuletha amaphoyisa la eduze kwami ngiyengizama ukuqhela nje kuyona yabo. This is why baningi abafethu engilima ngibabuka benza izinto ezirong ngisho noma kuthiwa usesodakeni but ngeke ngikwazi ukusondela but ke this why mhlawumbe nawe ukuthi bakutshela ukuthi uzungifihlele ukuthi uwena yabo ngoba awungitshelanga ukuthi wena. Hayi ngutshela kunjalo Shamasa ngutshela ngaphethu. Mina ngikubona ngobuso wehle emotweni phela lobuso ngiyabazi. Yeah. Ngizama ukusho ngalokho ukuthi mhlawumbe ngokuqala mhlawumbe futhi njengamanje ngokugcina engiyophinde ngibe naye la ngimnika iplatform la kathuleleni kumuntu ophuma ejele sihlala iminyaka naye ngikhuluma ngomuntu ongena mhlawumbe phina azonqisa amaplate ejele wahlala iminyaka wena besihamba isikole nawe ejele ngaphakathi sifundile ejele ngaphakathi nawe sine certificate esingayiveza namhlanje ngaphandle ukuthi sifundile sakhula yabo but umuntu engihlala iminyaka naye ejele wenza izinto aphinde aphume ngaphakathi azokwenza izinto ezirong ngaphandle bese ke ngizodinga mina mfethu ngihambela kude ngoba noma kuthiwa kunzima kanjani ekhoneni lakho but uma ungakhulumi nathi sikwazi ukuthi mfethu ngeke ulalulambi nathi kukhona esikuthola mhlawumbe hlephula la woza mhlawumbe sikuzama ungene kule minyango le mhlawumbe ungakwazi ukuthi ngeke ulala ungadlile so ke namanje oba nginawe nje mina angihlali mfethu kaHlabisa mina ayikho into engiyosho umphathi kaHlabisa so elakhi igama uwena iplatform la ngikunikeza ukuthi mfethu nasi iplatform zikhulumele nomphathi kaHlabisa uwenze understand ukhulume wena ofisa ukuthi bakwazi uma kukhona okufihlayo futhi ukuze uzobashiya belenga benama question mark okwakho lokho nabo but kukuwena mayela platform ukuthi uyakhipha konke ofisa ukuthi bakwazi ukuze kusasa noma ngathiwa mhlawumbe usudutshile kodwa laziwe iqiniso ukuthi wayekhulumile yabo konke siyakwazi yabo. Hayi Shamase kunjalo ngiyabonga mfowethu ukuthi uphinde ungibuyise ngani ngoba noma nami ngihleli la ngihlale ngibuye ngibe nalo uvalo ukuthi mhlawumbe abafowethu emuva abantu bothi sengikhuluma indaba mhlawumbe ongafanele kodwa njengobusho ngeke ungisize ukuthula ngoba nampela ngizela ngoba ngiphatheke kabi yabo ngize ngiphatheke kabi umfowethu wenze izinto wabulala abantu yabo wangcolisa igama lami ngayihambela lo mndeni leyo ngiyakuyona sizame ukukhuluma sithi asithole ukuthi ubani umuntu obulala abantu yabo ngcolisa igama lami ngaso isizathu leso uthena kulula kuthiwe yimina mhlawumbe mina ngangaboshwa yabo umfowethu webekulezo into lezo imoto yami bekeyiboleka noma bengangitshela ukuthi mhlawumbe uyokwenza ini bengimnika imoto so ehambeka kodwa wahamba ke wafika la ukuthi umfowethu useqala into ezirong zokubulala abantu yabo and wabulala abantu wayesezogcina ngami ke so izinkabi lezo ngenkathi elokhuza ngithola ukuthi ngiyashawa ngiyenge kwakunomama ulokhuzana okade kwi-intelligence umama Kabindi engicanthe inamba yakhe mayisekhona noma leso hlalo leso sokuhleli omunye umuntu manje ngiyafona ngithi ngifuna ukuzomsiza sasithole ukuthi kunezinkabi nganga-reporta ke emaphoyiseni ahlabisa ngezathu ukuthi okay siseduzane yabo. Siqashwe bani inkabi eqashelwe ukuthini? Zayiqashwe yiyo lensizwa le uMbatha uSicelo Mbatha unjabo umabizo wami umfowethu bengimkhonzile ngimthanda ngimese ngayo yonke indlela waqasha inkabi ke ngekathi engayiqasha inkabi. Uqashela wena inkabi? Wayiqashe mina ayiqashele mina waqashwa zadubula laba bokuqala zababulala
kwase kuzogcinwa ngami mase kuzodutshulwa mina and zingafiki mina ukungidubula lelo daba udabade lokhu lulungiswa ngihambe ngiye kubo ngitshela usisi wakhe ngibatshele kubo usisi wakhe ukuthi sisi la lento ilungiseni la umfowethu wayade boshiwe mayebuya mtsheneni iqiniso yabo ngoba ningamnoba ufuna ukutshela iqiniso ngeke ngoba lento yokuthi ebulala abantu ngeke ezefike lapha ngokubulala abantu yabo so usisi wakhe kwangitshela ke mina wathi hayi no so wayelwa ke enalokho ukuthi umfowabo ngiyangimsole ezintweni yabo ngamtshela usisi wathi wesisi inkinga la ikhona lo muntu ebekhuzwa yimina ebulala abantu efuna ukubulala abantu yabo so ngamtshela inkinga la imali iphuma kuwena yeinkabi yabo phela ade ngizwana mina ngihlala naye umfowethu yabo yaphuma kubani imali yenkabi imali iyaphuma kusisi wakhe bekusuke kukhuluma ngikhona ethi hayi ngamaneke kufaka bekufela abantu maye into ezothi inkinga yale mfowethu uyedwa kwabo waye bewumfana yedwa so uthando bamnika kakhulu nasendaweni esatshwa lamuntu ebetshelwa yimina kuphela iqiniso ezintweni ezimbi ngoba ngimkhulisa mthi mfowethu ngiyakutshela ungazenzi into ezimbi ekufike lapho wenza izinto ezimbi nomndeni uyazi ukuthi benquma abantu hayi mfowethu umphathi wonke nje ayithi uyazi kahle kahle ukuthi abantu bebeyayisaba uyaziwa nje bayazi kunomama lapha abashabula akade ebamba izingane zabo ezibamba amasende ngodlawo edonsa ulimi namhlanje mawusuka la uyahlebisa ngizofika umthole lo labo bantu labo kunomama abakade ekhanda ikimu mina ngahlehla kulezo zinto lezo ke ekhanda ikimu kubulawa izingane ngicela kunawo nabanye abafana baze balimale baze bakhubazeka beshawe ganda ngamatshe benzeni iqiniso umfowethu waba nalensila yomona abafundi nabo ngicela babenze abantu bayisha abantu abazama lapha waqala wabulala nje bona wabulala bona nje kuphela mina okwambe sekusegcine ungathi bona athi mhlawumbe senginemali kanti imali engiyiphethe mina ebengiyiphethe yonke lento namanje kunamaloli akhona ahlala kumina eqinisa akuwona wami yena wabuka lonto ukuthi sengikwazi ukuthenga impahla engaka ayisezama ungibulala ngekho kulento yabo le yabo okay South Africa angazi ngithi ngicela ibreak yabo masenze interview but ke ngokushuba nangokujiya kodaba bese likhulumayo ngisacela ukuthatha nje ibreak umfethu naye akwazi ukuphuza amanzi yabo ehlise ngoba ngifisa ukuthi ayikhiphe lento engaphakathi kuyena for the benefit of umphakathi wakaHlabisa ngoba ngiyacabanga ukuthi kunemndeni ezilile kumanje kunemndeni elahlekelwe izingane zayo kunemndeni elahlekelwe abanomzane bekhaya ngokufa kwabantu ekuthiwa bebulawa kaHlabisa lapha nakho sengena negama lokuthi manje bekulinyazwa ngisho nezingane ukuthi zenze ini izingane ke asazi but mhlambe sizokuthola awudingi ngicela uyophuza amanzi mfethu thank you sanibingelela futhi kwesibili kade sathatha ikhefu sisawuphuza amanzi sesibuye kwesibili ke njengamanje sishiye la khona kumfethu esachaza khona ukuthi naye ke ubethinteka ezintweni zokuthi kufe abantu but ke umfowethu lo akhuluma ngaye ngathi uyena kade enquma abantu lapha endaweni yakaHlabisa ke kodwa ke umfowethu naye usaqhubeka kuyasilandisa but khona nasafisa ukuthi asicacisele kahle ngoba okunye ubebona mhlawumbe ukuthi enkulumeni yakhe kunezikhinzi ezikhona kodwa ke uyacela ukuthi khona afisa ukuthi akucacise kulungile bafuna lethuba siqhubeka yebo Shamase kunjalo Shamase kulezi zinto zobhejane angifuni uqamba amanga angaze ngibe angikho umsula but mina bengidayisela impuphu nje ngalo ndlela leyo ngavuka umfowethu wangithathwa ngisondeza eduze kwakhe so manje ngisondeza eduze kwakhe mhlambe izinhlelo zakhe kwakuyizinhlelo zokuthi ngempela asibe amaboss noma kusatshwe so wathola ukuthi mangifika kuyena mina wathola ukuthi no mina angihambi umuntu kahle ongahambisana lento yokuhlukumeza abantu kahle kahle so umfowethu ngibe naye isikhashanyana so nami kulokho ngasondela kancane ngeke ngiqamba amanga nasondela kwakhona indlela azama ungisondeza ngayo kodwa ngabona ukuthi no lento ngoba ingahlahle mina ngangithe njengoba ngilokhuza ngangiphume ngiyoqala phansi impilo ngawase ngaqhela ke ngendlela ngaqhela ngayo futhi naye iqiniso nje mfowethu cha wangisusa nje wangilokhuza wangilokhona akwenzayo okhomula hathi mina mfowethu no into yokuhluba angihambisani into yokulimayo yokuhlupha abantu yabo ngabuyela eceleni so uhambe umfowethu walanda umfowethu omunye obesegoli usikhanda usikhanda wabuya naye egoli mhlambe mina ngingalento lezi ngibona ukuthi lento yokuganga angikho into yokuhlupha abantu yokushaya abantu wawulanda umfowethu ke loyo wabuya naye bazama ke mina ngaqhuba nempuphu ke ngabhizi nalento lezi ongazi ukuthi khona nje enye insizwa efikile nayo eyomngani wami
ngayafika nayo ngayitshela mfowethu mina ngoba ngidayisa impuphu angingeni lento lezo sondela nginanga umngani wami nami umngani wami osenza izinto ezingalungile mina ngisebenza ngalayo imali engikwazi ukuthatha le mali ngikuphi yabo awukho umsebenzi angeke indlela engizokwenza ngayo so wazwana naye wazwana wasihlala naye kunjabo umfowethu uMbatha bazwana ke baba bahlala bonke mina bengibhizi nalokho so uhamba hambe umfowethu unjabo walanda lo mfowethu uSikhanda ke mayibuya uSikhanda la ebuye kwembuyise egoli emateksini baphila umfowethu bebenzisa izinto ezimbi iqiniso lelo mina ngoba ngabe ingoba izinto ezimbi angazenzi abafowethu bonke khona abasejele nje manje umfowethu uMike ebebenzisa izinto ezimbi kushawa abantu kuhlushwa abantu yabo kwayena uMike lowo usejele through yena yabo ukuboshwa kwakhe mina ngangazi ngiyaya elejele ngiyombona uMike ngikhulume naye ngimtshela mfowethu ngaba nesana enkathi uboshwa nje mhlawumbe inamba bakwakuthiwa lokho wawunaye wayesethiwa namhlanje ngaba nesandla ukuthi yimini wakhipha inamba yabo yokuthi no nansi inamba yasebenzele namba mfowethu into ayizenza ethi usehlule ethi uyambulala so umfowethu bebenza ubuxovu endaweni eqambela abantu amanga so uboshelweni lo boshiwe uMike waboshelwa ukubulala umuntu ingakho ke mina ke ngaba nakho ukuthi umfowethu mayesebulala umuntu ubulala abantu mfowethu ngoba naye lo wade sikhohlisa ethi ufuna umbulala into eziningi siyithole emuva umfowethu ukuthi sonke usisebenzisile umfowethu nje uMbatha usicela uMbatha unjabo usisebenzisile sonke bese mase kusebenzisile bese yakubulala yabo so uMike lo ke wabuya noSikhanda ngoba uSikhanda nje eze wafa ubulawo uyena wamlanda eGold wambuyisa la wamfaka lezi zinto lezi ngoba ebona ukuthi mhlawumbe ethi mina nje mhlawumbe thina mina ngihambisana nezinto ezimbi wabakhanda kunabantu kulo mfowethu ngithi washa umzali wakhe nje namanje umfowethu idolobha lo wonke umphathi wahlabisa uyazi umfowethu walimala kabuhlungu wacishwa shona yabo ukhubazekile namanje akekho right yabo kodwa unomzali so umfowethu ethumela ke abantu ukuthi enza izinto besethi hayi yena ake bengekho lapho yabo mana ke mfethu khona into engayezwa kahle labo ukuthi yini le ebulawelwa abantu bashawelana abantu yini le mhlambe abantu abamendleleni yayo ofuneke bagudluze babulawa ukuze kuzoqhubeka ngoba nje ngilokho ngiyezwa ukuthi abantu bayasetshenziswa kubulawa abantu yini inhloso yokubulala abantu yini ipurpose ukuthi bakwazi ukugena mhlambe makufa labantu Shamase umfowethu nje kahlahle ebedaleke ngalendlela ukuthi unalento yomona kakhulu umuntu owazi ukuthi udumile uthweni unemali mayibona omunye umuntu ozama ngathi uzophatha oyimalanyana awuseyambulala yabo ile nje bamfuna umuntu onjalo kahlahle inkinga ebebulimaza abantu bangakubo futhi kuze kuvele yena ukuthi uyena onemali yabo so umfowethu yonke yade iphila ke leyo uSikhanda nje lo umfowethu wambuyisa la wafela eko benza izinto na egcineni ubulawo uyena wahamba emngqothi mina into eyenzekile ke Shamasi la inkinga uSikhanda uthi mina ngize ngisola angisoli and futhi kufanele ukuthi ngisolwe mina kuthiwe mhlambe wabulawa wabulawa mina uSikhanda uSikhanda into eyenzekile la uMbatha usicelo lo unjabo ufike bengisedolobheni lapho wahlabisa ngitshelwe enye insizwa esebenza la edolobheni esebenza khona lapha erank ingitshethi yazi kuthiwa igade lo mfana uyashawa yabo la umfowethu nje inkinga esiqenqa ngithi ebewayivele ezongibulala wayevele efuna ungibulala kodwa waqala ngalaba abasenza nabizinto lo mfowethu lo maye lokhuza uma kuthiwa gado okunjani ugado ibodyguard lo uhlele kulandela nabantu usindwa yiphamu neqolo wayembekele abantu ukuthi lo emgadi kwakhona inkabi futhi izomshala ezinkabi zakhe ade seqeda abantu watshela insuthu ayimgadi so lensizwa le ibuye lapho ibuye itshele mina itshele mthe yazi maba yazi mthe izinto ezimba ngizwani nazo ithi yazi maba nganakho la yazi ukuthiwa uMbatha uthi angigade ulo ufuna umgadi uyashawa yabo yazi Shamase ngangasuka ngathi yazi ake ngisuke ngihambe ngiwele ngekhaya eMachibini umoya moda ngathi ngikuze ngingabikho nje ngayitshethi imonto yomi izobonakala iwele isiqiya ngale ukuthi kulimela abantu angikho kodwa ke into ezenza lo mfana lensizwa le yayisibuza uyabona into angifuna ukuhamba yahle insizwa lena kanti mfowethu uMbatha uyobulala abantu ukuze kube nini nami wasungishaya unembeza ukuthi awu umfana wathi umfana usengazefe nje yabo wasungishaya unembeza ngase ngimlokhuza ngase ngihambe ngobiza lensizwa ngase ngimfonela yena ngase ngimfonela kuSikhanda ngambiza ngathi Sikhanda buya kuza lapha mfowethu
sengichaza ukuthi indaba ngize ngisoleka kusikhanda kungifanele futhi. Ngithi buya ke Sikhanda, ngithi buya la Sikhanda, eza uSikhanda, sihlale noSikhanda ngimtshela Sikhanda, lalela lento engizokutshela yona. Angithandi ukukutshela yona ngoba izoba inkinga kimi kusasa. Wena ungwakambatha. Lo nsizwa lo muntu okubulayo wakambatha. Ngizokutshela manje wena uvela utshene nanga umbatha lo yanomunye ngoba uyena umuntu enihlala naye, mina ngihlala nabo umuntu ophathi wenu yabo. Ngizokubese utshela umbatha lo yanake. Lo umbatha kwakukhona umbatha lo ubhuti uzakheleni. Wathi uzotshela wathi uzolokhuzana ngempela ngathi ngimtshela wathi hayi ngeze ngimtshela. Ngasuka ke ngase ngamtshela lalela ke njengamanje uyashuya kuthiwa uyashawa uyabo. Ngathi mfowethu ngoba ukuze ungangidayisi ngicela ube neqiniso base ngikutshelele into ngicela ngeke kwangolesithathu. Ngathi ngicela ngeweekend sihambe nawe siye kwaMbatha kumama wakhe. Njengoba ekubulala unezingane naye umfowethu enezingane ekabani izingane ofuna isale ikhulisa okufanele isale ikhuluphala ubani ofuna ngabe izingane zakhe isale ngenababa ngoba lento yokubulalana ayilungile. Umfowethu ke lo uSikhanda wavuma kwathi uSikhanda hayi mfowethu hayi ngeke ngize hayi siwenza njalo sizohamba siye laphana. uSikhanda wathi mayisuka la kumina kwangolesithathu wasuka wayenza lento le ebengiyisaba gijima watshela lo ubhuti loya ozakheleni mayitshela ubhuti uzakheleni lowo uthatha uzakheleni wambamba ngapha wathi wena ungakwambatha hlanganani wozani lawo abahlanganisi. So mayibahlanganisa ke ngokwakhe ke baxhumana bodwa ngale. Mase bexhumana bodwa ngale ngoba umfowethu mase bexhumana bodwa engale usebeyabuya sekhona kunalo mfowethu angimsusile mina la ngathi ngoba mina ngisaganga ngigangi naba baphile nabo belokho nabo ke ngale naka. Shulu wama sekuhlangana sokhunywa wayesesho la mfowethu uthi no wabuye sezothethisa mina ethi Mabanga wenzeni ubhuti uzakheleni ufuna umbulalelani yabo ufuna umbulalelani uzakheleni wenzeni kuwena ngoba uhlala nabo ngathi inkulumo bayikhuluma sokushawa kufaka kushawe mina ke manje kahle sebehlangene bobathathu akushawe mina. Ngacasuka ke nami ngathi ubani lo muntu ade ngimlokhuza singingakayi lapho Shamasa ngenkathi elo ngisuka kuyena ngaya la erank wahlabisa. Lento eyikhulumayo ngicela bayayazi abantu lento siyayikhuluma mhlawumbe noma ngumuntu ohlulayo ukukhuluma kodwa umphathi wahlabisa uclean nje ngawuyazi wonke ukuthi ayikwazi ukuphumela obala. Ngenkathi kwenza lokho ngasuka umfowethu ngiqeda umtshela ngamtshela engakaki ukuyohlana nalabo. Ngihambe ngaqala la erank kwahlela erank wahlabisa kunobhuti wakubaba omncane wayo lensizwe lokhu ithenga abantu ubaba omncane wakho njalo ngaya kuyena kwaba uyena kwaba ubhuti wakhe uloba omncane wakhe uDays kwazoba ulokhuzana ubhuti wakhe uVika kuzoba inyisizwa yakubo ende ukuthiwa uBhuzu. Ngababiza ngabatshethi bafowethu ngicela ukuthi ngeweekend ngicela ukufika ekhaya. Lensizwa yakini yenza kanje ibulala umfana wayi ngizomceba kumama wakhe ukuthi umzali izinto senza izinto silimaza abantu abazali masekulinyimala thina bese bayakhala ungathi siyasukela. Ngathi mina ngifuna ukuyomceba ngifuna sizomceba ukuthi lento ikhulunywa ba akekho umuntu ofuna ebulala umuntu wahlabisa. Hayi ke umfowethu ke lo ngathi samlindele wasengiphamba yena lo uSikhanda ke lo washonayo wangiphamba washona ngale mayesefike laba abantu la kuyena lo bafe bagoqana ke bakhohlisana bagoqana kwathi hayi Mabanga hayi Mabanga kushaya uMabanga mase ngizokushawa mina ke ngithanda into kushawa mina ngekade semase ngizwa lenso sengithethe uthi wena ufuna umbulala onzakheleni ngibe sengiyasisho ukuthi uSikhanda phela ushithu ngibe bodi sengithatha lokhuzana ke lesa ngithatha indunga acasuka kakhulu nami ngathatha induku enganginayo ngathi nje uSikhanda nami ngifuna ukumlimaza ngenduku kuba mina ngiphilisa ngisindisa yena ubulalisa mhlana ngenxa ukuthi mhlambe nabi mawuthi uyabesaba ngoba azibabulala kodwa asikho ukuthi ehambe ukuthi akubulala evuma ukuthi kubulawe mina ngimsindise kangaka. Ngathatha induku eShamasa ngathatha induku so ngabona omnye umfowethu wakithi ohlala kwaNongoma wade khona maye ngibona ngiphenduka wase wangibuza indaba ngamtshela mfowethu yazi ngiqhaza lo ngifuna ukumlimaza yicala lona engiyolenza kodwa ngiyakwazi ukubala icathi yazi leli icala elingcono ba ngiyomlimaza ngenduku yabo ukuthi into enje uyenza abayingicasule ngeke inhla indlela engizoyenza Sibhamu shiya hayi Shamasa isibhamu sathi kwangekho sona Shamasa yabo kwangekho sona Shamasa isibhamu yabo ngihamba ngithe mase ngifika ke kuyena lensizwa le uSikhanda ngoba naye bengibona sengibalabalekele shuthi khona asezenza ngale yabo ngithi ngikuyena ngithi Sikhanda
uSikhanda hayi ngifuna ubhuti bebone sinawe ukuthi bazobe bebone sinawe yabo hayi kanti umfowethu usengale ke ngase ngithanda induku emfowethu ngoba ukuthi usethi akubulawe mina ade ngimvela kangaka ngase ke ngifika lapha eTolo ngathi ngithi hamba nezinye insizwa naye ngafika lapha ngathi akehle so wayeseshadubisa imoto wabaleka so umfowethu engihamba naye bephethe isibhamu somthetho ke so ngoba wayesedubula papa imoto yabo udubulelana sibhamu semthethweni ngoba phela uwena ucasukile uyena usengena phela ezedubuleni nakhona ke Shamasi ngiyabona la ukuthi ikola phela ungakuyena ungakufundise ukubala icala ukuthi ubale icala wenza kanjani ama ngethuka lamathi nanga umuntu engifaka inkingeni cha yena ke phela uthi nesibhamu semthethweni uyazi ukuthi wayalo ngesibhamu semthethweni siphathwa kanjani udubula mangabe kunjani and indlela ochaza ngayo uyasho ukuthi uphethe induku wena awusiphethe isibhamu yena ubone wena ukuthi uthi uyoshaya umuntu ngenduku and labantu uyakubona uyakuyena usedumisa imoto uyabaleka umthetho uthini modubula umuntu ngesibhamu ubaleka ungenaphi yini ngayisimezela benelula ukuthi angidonsa umlilo ngivulela umlilo kuleyo moto hayi impela Shamasi nami ngaphatheka kabi ngethuka ukuthi nansi into ebengayilindele ngoba phela sokuyicala lokho so sahamba ke kwahamba sedlula Shamasi umfowethu ke lo uSikhanda ke sayisakhulu saya kubo ke manje sadibana naye ngamtshela imfowethu ungibulaliselani imfowethu ngisindisa wena uyangibulala ngicela ngamtshela kukhona uma wengane zakhe nabo bonke abafana abakubo ngamthingasho imfowethu uyenzelani so naye kwasesho ukuthi hayi no wasethi hayi no icala uyalilokhuza akalivuka azulivula ngoba vele uyazi unakho ukuthi ugangile yabo lento ufuna siyikhulume kahle uSikhanda ke ube selokhuza ke umfowethu ube selonto yasikhulunywa ke ithema isikhulunywa lento ngoSikhanda ke sokubuya obhuti laba abadala ke sebethi asiyilungise lento sasihlalela phansi sayilungisa ngenkathi siyilungisa uSikhanda kuye kwashiwa wathiwa uSikhanda asim-understandeni ukuthi uyingane nje unjena nje siphile naye owakithi ayikho into esiwenzayo ngoba ngeke simbulale so mawuthi mhlawumbe umuntu onamanga noma uyixoki kanje asiphile naye kunjalo sivusibu so ngajabula kubhuti lo wayade ekhuluma lo ngathi yazi wakhuluma ukuphila ubhuti yabo sezwana ke noSikhanda ngathi mfowethu sezwana ke noSikhanda sithe sezwana naye lezo nsuku emasontanyeni uSikhanda lo wayesedutshulwa ke okusho ukuthi umfowethu ke lo umbatha ubese lo wakubo ubese ethola ithuba ngangivimbe embulala vele ubese ethola ithuba lomshayi kwaduma wathi hawo mabanga bamqhumisela isibhamu hayi udutshulwe yibona mana ke mawuthi uthola ithuba wambona nemshaya mawuthi uthola ithuba lokuthi amshaye ngangibonanga Shamasi futhi ngangingasoli ukuthi uyena umfowethu ubulawa yilo pho manje mawusulibeka ukuthi awuthola ithuba lokuthi amshaye emveni kwalokho sengitholile sengiyabona le ndoda yasebenzisa ithuba ngoba besingasonke siduma ukuthi uSikhanda kwaduma wathi hayi uSikhanda ushaya udutshula umabanga hayi ngahamba eshawuni namhlanje intaba washona intambama ngo7 ngapha ngo7 ushayelwe edolobheni gcwele abantu yebo gcwele abantu endaweni nje enophuza kodwa futhi ikhamera ngicanti yayikhona nyani ikhamera lapho yabo bawangabona ukuthi bani umshayo ikhamera hayi kufanele mina nje ngihamba mina ngaye police station ngawubuza ngawufuna ukuthi ikhamera nayi ikhamera laphana ngezwe ukuthi ayile camera ingathi ayisebenzi kahle washona kuSikhanda mayihamba ushona umfowethu ngangifisa kuya eshona nje ngakusasa ngahamba ngaya kubo ngayendlini sawukhuluma nabakubo ngifika lapha kubo abafana bakubo nje nabanye babelo kube imanyiphi nje yabo benakho ukuthi hayi uthapha ubulawe yimini so ngabakhungu ngibatshela nje ngithi hayi no lokho ningaze nikufaya emqondweni ongawuzothi nje ngathi nginodaka lapha kubo imoto yami yayade kufanele iphushwe ngibona besilele emuva bengibuka lezo ndlela kodwa ngoba iqiniso wangilazi ngatshela abafana hey wozani zophusha imoto la so no wathi mase beyiphusha imoto wangibaphoqa ngangibaphoqa bangazi ukuthi ayilonto ayikho wathi babeyiphusha imoto ngifuna ngababona igazi labo ukuthi hayi selaba baba right bahamba bayemncwabeni angifisa ukuhamba nami ukhipha imoto ihambe iyomncwaba kodwa uyabona hayi mhlawumbe isongaze gcina sokulimala imoto yami into engagcina ngikhipha sihlanza lawo masente lawo sathi hayi umfowethu nakho siyamazi ahambe ongcwabaze ngiyeke sabuya ke saba nemithinganyana ukuthi abantu bafa kanjani wahlabisa yabo nemeeting nobani kunawo khona abafowethu abanye abakhona ade behlala eDorobheni bethi into lento okubulala okulifa abantu asiyilwe sayilwa ukuthi hayi ukuthi lento ukuthi okay abantu labo bebuzo ngase ngihlala nabo phansi abathethi no uSikhanda umuntu ufuna sithole sonke ukuthi ufe kanjani yabo asilwe ngoba masizobheka amaphoyisa kuphela singakusukumeni nathi lokho hayi sikusazobufusa lokho kufa abantu sigcine nibusibulalana sodwa yabo
hayi sahlala ke la until ke kuze kube khona inke asazi ukuthi ubani obulala abantu until lo bhuti lo wayenoSikhanda until naye wayesiyashawa ke insukwini ezilane ngabantu emasontweni waphindwa washawa ke naye lo wakhona wambatha wayehamba wayade washawa ke naye lo wayade bahlanganisile mana bafu usho kanjani ukuthi anazi ukuthi ubani oshaya abantu kulomhlangano phela niyazi nokuthi ubani oqeda abantu la Shamase igama lalithi mina sasingazi ngaleso sikhathi ngiqale besasingazi ukuthi ubani oshaya abantu until mina kuze kufike inkabi izoshaya mina mase kufanele zokabe izoshaya mina kwase kuthola la ke ngareporta ngicathi ngafonela umama Lokhuzana kwi-intelligence umama Mkabindi ngamtshela nazi nami napha abantu bezongima kuneyinkabi la sengithole kanje umama Mkabinde ke wazama naye wathi ngelanga lenye wathola iseLokhuzaneni semnamzi wathi usemnambithi wathi angibaleke ngabaleka ke until lezi inkabi zeyishawe uma sokushawe inkabi seyishawa bani inkabi anti bathi lokho ibulala abantu baziyafuna abantu umuntu ubulala umuntu wakubo umuntu abahlela abantu futhi ngekathi ubulala abantu ngeke abaye nganxanye kuwena ukuthi bavuna wena so zaze zathiwa kwathiwa nasi sebeshaya seyishawe inkabi lapha zingaki zazu2 zazu2 inkabi bese kuzoba abantu ababekhona ishawa omunye umfuwe omunye enye insizwa yakwaNyandeni eyayithathwe yimina futhi ngithi mina ngoba ngithi mina mfowethu zwana na mfowethu mina angigangi kho lento lezwaneni lapha kwakuyiyona eyikhona inkabi ishawa kuzoba umfowabo wakhe lo kuzoba uso wakhona la ngakithi ohamba omfowabo wakhe lo futhi basinda bona basinda yabo basinda babuya bangifonela bangitshela indoda naku seshawe izinkabi sesishaywe kanje ngathi mina hayi hamba nepolice station epolice station aze beye bangaye epolice station ngasuka ngaze ngalokhuza ngathi mase kuthiwa ngathothi lezi nkabi kuthiwa isiyaphuma indaba ukuthi yize eyishaye lapho uma kuthiwa yizo ngase ngihamba mina ngepolice station ngayosho epolice station ukuthi no into eyenzala la edolobheni kufa abantu kukhonjwe kuthina umuntu obulala uSikhanda nazi inkabi kuthiwa yizo ezishaye yize ikhamera athi bukani ikhamera nazi inkabi eyishaye eseqeda abantu edolobheni yiphi futhi manje ikhamera baje kuthiwa isebenzi lana yebo lapha engathola khona ukuthi ayisebenzi ukuthi lo camera ayisebenzi athi ngiyothi ayicela nibuye kubuka ikhamera yabo napha abantu laba abantu fela babulala abantu yabo bebezobulala mina ngabuya ke lapho insizwa le ebilokhuza enye nje ebikhona lapho lensizwa ebikhona lapho yabuya ke nayo so ngase ngithothi ngoba ekuzoshawa mina ngase ngiyasuka lensi umbatha lapha ngifonele khona ke uthe mayise ngifonela umfowethu ngase ngiyamrecorda ke ngoba ngiyamazi ukuthi uyakwazi ukuphika umuntu ohlakaniphile yabo mina uyangihlula ukukhuluma ngamrecorda umfowethu yonke ngamqalela phansi ngoba sengizothi inkabe ezoshaya mina wangifona wathi mabanga nakho ngizwa kuthiwa inkabe ukuthi bengithumela inkabe record nansi okuyiyona ephethe yonke ke into kusuwele ekuqaleni ngicanthi hour lonke le record ungakhetha la ukhetha khona ukulalela abantu bekulalele uthe manje ngifuna umfowethu wangitshela ke ngase ngimqalela phansi ukuthi mfowethu into oyenzile lento angifuni siyikhulume sodwa angicela siye ekhaya kubomndeni wakithi oba sengireportile ekhaya ukuthi ekhaya singomakhelwane nje into yokuqala embi singomakhelwane sengireportile ekhaya umndeni wathi asihlaleni phansi singabendawo silungise lento le yabo uyabo so umfowethu ngamtshela wabe sesuka ke yena ngasemtshela kugcinene ngamtshela ngikhuze ufuna ukubulala abantu ufuna ukubulala abantu ngamkhuza until ngize ngibe kude la umfowethu eze ngibona mhlawumbe wayengibukisa okwegwala ngazi mhlawumbe wayengibukisa okwegwala noma ngibukisa kodwa nje wabona hayi mina ngagcina ngile kude ngizenza umsebenzi wami yabo umfowethu ke into ayenzile ngabe semtshela ekugcineni ukuthi cha mfowethu ngoba ngangimvumisile ukulimala kwabantu ade angangimkhuza kona until beze belimale ephike la ukuthi uSikhanda umbulele until ezevume ukuthi inkabi lezi yezakhe ezevume la ngimncenga nje la lokuzane sikhuluma semtshela ekugcineni ngoba ngikurecord ngoba sikhuluma nkonke bengurecorda mfowethu ngoba wena umuntu ohlakaniphile kanje yabo so mfowethu yilapho ke abe anyamalale khona ke futhi nasemakhaya wangabe salibhada ke ngoba ngithi mina asihlaleni phansi kulungiswe uze washaya leso sikhathi umfowethu walokhuza ke wangabe salokhuza waphinde wangitshela na kuyo record eyikhulumela
waze waphinde wathi wazama ezinye inkabi uthi angizoshawa ke manje lezo nkabi lezo ke umfowethu indlela abephila ngayo iqini ngayo mina nje noma ngingaso isiqiniseko kodwa nginakho ukuthi laba bantu laba ubasebenzise kakhulu ebabulalisa labantu maye ngesenayo indlela yokuyilokhuza ubulala wena labantu babulawe uyena lezi inkabi lezi noma ngingenaso ngoba ufazi balokho nginabo kodwa nginakho lokho ngani ngoba enginabo ufakazi lobo basikhanda lobo yabo ngavala ngasho mase hayi isafuna ukuphuza amanzi phuza amanzi mfethu phuza amanzi mntababa wehlise nje yehlisa umoya nje mfethu ukhulume yonke into ofuna ukuyikhuluma wena uthe ucela ukuzokhuluma South Africa umfowethu nangu niyayizwa inkulumo yakhe nansi nerecord recorda kuyena ke yena lo mfowethu ethiwa ke ubeqathi ubeqeda abantu kaHlabisa sizonifakela le record for the benefits abantu bakhona kwaHlabisa ukuze bayilalele bayizwe sebeyobona bona ukuthi kuphi okuyiqiniso ukuphi mhlawumbe kwamampunge nokungahlangani ukuze bazame ukuthi bahlanganise leyo puzzle mhlawumbe ibanike leyo ma-answers abofuna ukuthi abanikeze wona mfethu kukhona konke lokho ngiyakuzwa ndiyakhuluma amaphoyisa endawo ngoba kusho phela lapha bese kusesilahleni nginqwaba nje kaHlabisa lapha kunqunywa abantu enzani kulento amaphoyisa abazi ukuthi abantu bayafa la obani ababulala abantu Shamase ngicabanga noma ebengazi kodwa mina bengenza sure ukuthi ngiyaya kuyo ngiyaya ngiyo report ukuthi lokhu ngibazisa ufazi lokhu nalokhu kodwa ke ayikho into eyathini yenze until ngize ngazavula ngisho icala kodwa la engiqale khona umfowethu la sengimrecordile kuwe kwahamba kwaba nelokhu lesikhathi lapho elokhuza khona esaphila ngoba umfowethu lesikhuluma ngayo unjabo usefile into engiletha la kakhulu ukuthi abakubo wakhe abakumukela ukuthi ebebulala abantu mawubulala abantu usungeke uzofike lapha bebemvuna kulokho ngihambe mina ngiyocela kubo ngibakhuze angawuthi ngize ngatshela umshana wakhe nje obefunda evarsity ngamncenga ngathi mshana if mina ngithi ngiyotshela umama wakhe ngimtshele ethi mfowethu ngiyotshela umama wakho yabo uthi uyaganga wenza nje eselapha esethekele eminingi inkabi ke inkabi seyilimele oba seyilimele sekunalokho ukuthi inkabi seyilimele mina ngivimbe mina uthi umama ungamtsheli umama uzovele ewe ngoba uyezwa kuthiwa uso lapha kufa abantu enayo uma kuthiwa ukuthi uza lento nje uzovele ewe bese ngiyibuza ukuthi umfowethu mina njengoba yena ebulala abantu omama babo laba ngoba phela sebefile bona abawini bona yabo so kodwa ke ngoba mina nginale nto ukuthi sakhile sinendaweni futhi ngangaqonde lona udlama ngiqonda ukuthi asiphileni umfowethu ngimlaleleke ongazi ngihamba afika nje ukatshela umshana wakhe lapha ekhaya ngamtshela imshana ngoba wena mhlawumbe uyafunda umalume mhlawumbe ngenzeke esikole mhlawumbe washeshe washiya wena uyafunda so ngoba ufunda nje mhlawumbe into eyingozi uyakwazi ukuyilokhuza ngicela nangu umalume uyagala lento le asiyilungise sihlale phansi yabo ngoba ngeke iziphethe kanje ukuthi uyabulala abantu noma usebulala mina nje manje mina angikho entweni ukuthi ngilwe naye bawuthi bazokhuluma naye ngiphinde ngiyenduneni engakithi ubaba umthethwa ukhona into enhle lonke lento ngoba ngiyikhuluma Shamase ngikhuluma ngoba ngiyabona umuntu wedwa bonke labantu basekhona bangofakazi endaweni umuntu ongekho uyena yedwa yinduna yangakithi ubaba umthethwa ikhona mina ade ngincenge esaphila umfowethu bengincenga ukuyena ukuthi bamthethwa sihlanganise yonke lemile sihlanganise kuphuma iqiniso ukuthi la kwenzakalani yaba ngokho lapha engihamba khona saze salwa kwagcina sesilwa nje nami ngoba ngibona ukuthi kuthiwa ngekade banjwe inkabi ukade kudutshulwe inkabi sebekhuluma ukuthi hayi bengishaya kuba sekuthonda asambe soyikhuluma so ngikathiwa soyikhuluma umbatha lo badeleyisa ukuthi angize ngishawe ngoba nginale record le ngoba ngirecordile badeleyisa ukuthi ngize ngishawe until ngize ngiye kulonje omunye wayehle nezinkaba hamba laba bobabili uNyandeni noso ngihamba ngabaceba ngumama wakhe ngafika isikhathi sokuthi akuliwe ngaya ngoba ngiyitshethe umama nje umama kaso wangitshethe mina umzali ngithi ngizoceba umfowethu omakhelwane ongcwaba lapha kithi makushoniwe because mina ngikwazi ukuthi umuntu wakithi wangakithi kufanele efe umuntu engcwaba kithi kufanele efe ngoba usizo na uzobe usizo kusasa ngafa mtshela nje noma wakho sothi so matshela nangu umama mfowethu uthi wenzeni ngizomceba kumzali uthi uzoba umzali ngathi tshela nangu umama ukuthi wenzeni umfowethu wehlule yasemtshela mama ebeneyinkabi bengizoshawa yabo
umfowethu ahamba naye usevumile yabo ade behambe naye behamba ney'nkabi usevumile yabo. So umama-ke wathi umama asambe soyikhuluma wathi ucela ngingayifaki ngoba ngithe mina umndeni wakhe asewutshela ngicela wasethi lo mama Mabanga la umuzi waMabanga wafika ngami, so umndeni wami mhlawumbe uzongihleka yabo, lento bengicela niyikhulume njengabafana. Engisho ukuthi iphunyuka la kubazali ngokungabatsheli abantu iqiniso, umzali evune ingane ilimaza abantu. Ngelinye ilanga othi mayisilimala yona bese ngathi iyasukelwa. Umfowethu ngamtshela-ke lo umfowethu ngathi hayi ungalalela umama-ke, ngathi okay umama usho nje. Wathi lo mfowethu uso hayi uzosoya eground, usoya lapha eLukuzaneni, soya egroundini, osozoya esikoleni, uzocela lapha esikoleni besinika iklasi sihlale phansi sikhulume. Ngathi okay. Ngasibona kuhamba kudlula 2 days. Makudlula 2 days lapho sokuney'nkabi ezinye okuthiwa izolwela, okuthiwa ngoba nabo babesothi mhlawumbe ishawe yimini, okuthiwa izolwela lezo nkabi leyo, okuthiwa izolwela sokufana izongishaya manje futhi. Ngenkathi ngenza njalo-ke sokunalokho-ke ngibese ngibuyela ngibona kuhamba iy'nsuku ngabuyela lapha emakhaya. Ngathi mangibuyela lapha kumama lo, ngoba phela nami ngisalala ebusuku, ngihlale ngigade abantu, ngilala emontweni, sokunalokho ukuthi okay until kuze kukhulunywe lento le. Nawo lalo hlomile uKatimbi. Shamase ngangilele nje emontweni mina Cha. Ngiyabuza ngivela le motweni ngathi upetrol phela lelo uhlomile. Ngangigade ukubaleka Shamase, ngangigade ukuthi mangibona abantu ithunzi ngikwazi ukuthi ngiphume emontweni kalula ngibaleke. Uyobaleka uze kube nini? Okubuhlungu yilokho-ke Shamase ukuthi-ke ngigcine ngibuyela-ke lapha ngibona ukuthi nakho lezi nsuku izophela ngilokhu kukhona abantu kuzoshawa mina. Ubuyela ke manje? Ngibuyela kulo kumama lo kuwale insizwa le behamba ney'nkabi waso, ngabuyela kwakhe la ngifike khona ngase ngithi mfowethu ngimbuze ukuthi ngambuza athi ukubuzana ukuthi mfowethu usufuna ngize ngiyifeni manje ngoba senifuna ukuthi ngize ngiyifeni manje yabo, sokuthonyela inkinga ibe record yabo fly sengibulawela yona yabo. Uso-ke saphikisana naye-ke sathi ukuphikisana kancane, so nami ngenhlanhla-ke noma ngalokho ngase ngithatha isagila ngoba mina ngiyakholelwa kahle kahle kuso endukwini kahle kahle. Wena noma ngombazo nje. Hayi ngiyakholelwa mina ukuthi umuntu awuveli umbulale, umuntu akabulawa umuntu nje ngishanga akuyinto okubulawa umuntu. So nginokuthi ufuna ufunda isifundo ukuze umuntu mayekubulala hayi usungekufunde lutho yabo. So ngaba nalokho ngathatha indukwele ngamshaya ngayo-ke lapha ngaphandle kubo, engicela ukuthi ngamshaya ngayo sahubhana sasangena ngaphosta sengingena egcekeni la kubo. Uma ngingena egcekeni naye wangibamba-ke yabo, wangibamba indlela ngibamba ngayo. Kwaze kwathiwa kubizwa kwathiwa kubizwa amaphoyisa, wabiza amaphoyisa-ke kwaba neso siphithiphithi bathatha leyo ndaba-ke engicela ukuthi kwakungidayisa-ke lokho, bathatha leyo ndaba leyo bayiphosa emaredweni, bayiphosa khona okhozini. Kwathiwa hayi uSicelo Mabanga behlasele kanjani njani. Okay. Ngahamba ngoba ngangihlala kusho ngoba yimina oyifike lapha, ngiyamuka ethi vele ngoba ngasuka, kodwa ngiyabonga futhi uNkulunkulu wangisiza ngoba lento namanje bengezivele kanje. Ngangiyofa nje abantu bengazi, abantu indaba zala abantu osikhanda abafayo bakwazi lokuthiwa uMabanga wabulala abantu. So yavela ngaleyo ndlela leyo, ngathatha ngihambe ngaboshwa, ngaboshwa mangibuye kuboshwa ngaboshwa, ngaphunga ngayithola ibhayili. Ngabuya-ke thatha umndeni wami sahlala lapha nowakuBalokhuzana nalo ade ngifike ade ngangizomceba ngumama wakho, so sahlala nabakubo. Kwavunyelwana kwa right, ngahlaliswa imbuzi, ngahlaliswa kona, ngakukhipha bakusho ukuthiwa noma ngathiwa kunjani, ngakutshela ukuthi so tshela abazali futhi ngicela abazali omama nje wazihlobo nabakithi babe khona, ngathi tshela abantu futhi ukuthi ngingabi umuntu okusukelayo. Umfowethu-ke uyawalokhuzayo lapho wavuma-ke okuncane, wakuvuma nje omama bekhona, wavuma-ke okunye yabo. Hhayi-ke sasisho ukuthi mfowethu iphelile-ke yabo, asixabene nawe. Umfowethu-ke lo umbatha-ke yena ade edamethe iy'nkabi ifikile Shamase yabo, ifikile nje kakhulu yabo nje lento le nish yabo. So into embi umfowethu wahamba-ke yena-ke ukuzehlisa umfowethu wasakhulu, ngazama ukuthi mfowethu asikhulumene-ke, uhlule induna yangakithi, wehlula iLokhuzana, wehlula induna, wehlula sokuhlala amakhosi until ngaze ngavula icala, into engangimisela ukuyivula. Ngathi sengivula icala, umfowethu icala wangalokhuza walokhuza, umuntu umseshi nje wafika kumina, wafika wangibuza ukuthi ngayani lapha, ngathi mina ngoba ngathi mina ungaya kuyena yabo, esho ngathi ukhulumisana naye.
umfowethu bese eqhosha ngayo lonto uthi naye ngeke lifo sefela amtshela ukuthi hayi mflela imbophe kodwa manje ngeze limbophe yabo ngoba nje enqene ukuthi ezehlise kumuntu ethi mfowethu usungibambile mfowethu asiqale phansi yabo. So ukuzehlisa nje umfowethu until ke elokho enza lento zokubulala abantu kuhamba ke mfowethu walimala mayeselimala ke mfowethu walimala khona lapha ngakithi bemuntu esedubuleka ngathi wani madutshulwa noma wadwa noma wagenqa kodwa kunento enjalo phakathi mayeselimala ke kulula ke ukuthi abazali bakhe kube lula ke ukuthi abakubo kube ebhlungu kakhulu bese bethi imina bese besola mina into ekhona ke manje ile ukuthi wabe kuthiwa yimina umbuzo ngithi wenzeni kumina abazali mabeneqiniso mina ngizame angaki uma izobulawa mina ngizama ukuthi umuntu wendawo akabulawa engifazana ama record umfowethu esaphila ngizama ngani into ayilungise ngizama ngeinduna ngizama ngaze athi senze ngiyongeke epolice station umfowethu ekwazi ukuthi uyabuya abantu bemsa ukuthi uyabulala umfowethu ke antileze mayesefile ke ayisesiyanukwa sonke kuthiwa ubulawe yimina noma bakwabani ngeke ngibasho kabanye ibonge enukwayo because ubulalela abantu bakhona yabo nami ngomunye komuntu wa so into ebhlungu sokulokhu kuthiwa hayi uzofaka i-NIU ngizobulawa i-NIU khona wakubo i-NIU funa ngizobulawa so umbuzo wami uthi kanti i-NIU akusiyona akuyibona abantu abavikela umphakathi ababulala abantu abafuna mhlawumbe bebopha abantu ababulala abantu noma bebulala abantu ababulala abantu mina ubani umuntu engangibulala kwahlabisa ngikhona nje yabo bafile abantu ubufakazi bonke nginabo futhi umphakathi wonke abantu edolobheni bayazi umfowethu bayazi uyena kade ligongo ebulala abantu yabo ukuthi njengoba ngize la le ndaba ilokhu ifihlele kunoSikhanda bafa namanje ayifuna ukuphumela obala akekho umuntu oyikhulumayo yabo isalokhu ithe imini uye lo benquma abantu hayi uyena umfowethu irecord Shamase la izinkabe ezabulala abantu nansi ezikhulumela yena la abakubo bamazi nalizwi lakhe iyona into ade ngifela yona ukuthi ngine record engamrecord esikhuluma ngimkhipha ngimtshela imfowethu yekele into kanje yabo umphakathi wonke uyamazi into ebhlungu la kunomfowethu nje omunye oke walimala lapha eNcantebe umuntu ebekulento yamathenda wathi mayilimala lo mfowethu lowo kwasuka nje lokhuzana kwasuka intombazane iyakhuluma esitobhini yathi babodwa abantu ababulala abantu baziwa kunezingane engasahlali la emakhaya usisi lo akazi ukuthi umfowethu ngoba engasahlala ekhaya ubalele irecord le imhlangano ngoba kuzama imeeting ukuthi siyalanyula azodla kungalokhu kungenzeki kwenzeki ubalele irecord ayikwazi ukuphikeka lento la usisi ezonjalo sahamba usisi lo usenza lapha eSpa ngamcela kahle ngamlalesa le record na wayezwa ukuthi hayi mfowethu yazi ngiyamuzwa uyakhuluma wathi yena bephathwe kabi ukuthi kahle ukhulumile lokhu uphathwe kwabuthi umfana wakubo wala endaweni nomfana lowo owakubo nomfana kubo ukuthi uzobulawa yimini shuthi bonke abantu babulawa yimini wena yini lokuthinta igama lakhe kubulala kwabantu udona ukuthi wababulala abantu Shamase yini labakubona uyiphethe ebulala umuntu ngoba induku nje kuphela unayiphatha Shamase mina into ekhona mina umfowethu usebenzisa igama lami ngokungazi ukuthi mina ngibuye ejele so kulula ukuthi ngichaphazeleke ibhadi nje yilelo akukho nje okunye namanje umphathi wonke uyazi into ekulimaza abantu ukubulala abantu akusiyona mina ngisenza ngomphakathi ngisengidayisa impuphu indlela engifunde ngayo lento engangoba ngangisuka kude nayo nokuyicabanga lento leya mina uma ukulimala nje komuntu kumina kuyingozi noma ngiyazi ukunciphisela ilokhuzana ukuthiya kwempuphu akahlala umuntu nje mfowethu anginawo lento leyo yabo ebugebengu nobaba wangangene ngabo oqala kwakungathinta ukubulala abantu yabo so nje ilapho Shamase wangithanda uzoyikhuluma ngoba ngifuna lento ikhulumeke induna isekhona elamule emizame ukudonsa yehluleka yazi ngaze ngenyukela enduneni enkosini behluleka nazi induna zonke zawahlabisa ukuthi umfowethu akasondeze kulungiswe lento le ngihamba ngaye police station ngathi ngagcina ngavula icala engangafuna ukulivula wonke ngisho umfowethu lo owayekhona wasibhala istatement ukuthi yena wathi ngenkathi ngibulawa wayedlala yipi party yena kwakuthiwa kwenze ini yabo esikhathi njani ukuthi ngenkathi ngibulawa kuneyinkabi ngizokushaya wayehleli neyinkabi ukuthi yipi party ayedlala yena wayichaza wayibhala yonke lento leyo umfowethu wangaboshwa kuzo nje manje kunomfowethu la
uso ubalekile emakhaya wathi wayehamba naye unja umbatha lo eBulawa. So ubalekile emakhaya njengamanje kuzothiwa ngoba befaka kuzothiwa haya uMabanga yabo ngizoze ngilinyazwa amaphoyisa nami ngento engahlangana nayo into yokubulala abantu yabo umfowethu akabuya yabo nje akabuye le ngizoyikhipha kulezi zinto lezo yabo ngoba elena nje uyazi na ubalela amacala abo ngabe mhlawumbe bekhona kodwa ngiyakholelwa naye ukuthi uma engabuya abakithi ezokhuluma eyikhiphe kule nto le ekhuluma etshela umphakathi ukuthi lokhu nalokhu kwenzekile wayengahlangani nakho mhlawumbe esho ukuthi yena aze ebulale umuntu esho ukuthi wena wazi ukusuka la kuzaphi ngoba akayena ufa kwami nje ukuthi ngathi kufamile uyakwazi bangaka abantu ababulewe lapha kwaHlabiso bakhumbula abantu abalokhuze ababulewe lapha mina ngoba Shamase ulokhuzana kufe lo mfana uSikhanda kodwa lo munye wadi lento yadi besondelene omnye washala eMatuba ngoba ngicabanga ukuthi uyilona bese uyeke umfowethu lo mbathathi babulala lapho bese kuzothi bakhona ke nje abanye ade abade bebulawa ngobugebengu ngwanyana ngabe ubugebengu obukhona edolobheni omncane engicabanga mhlambe umkhumulayo wakhona ilokhuzana wakule traffic cop nje khona traffic cop umphathi wamathe walimala lapha so ke kodwa kulezo angithandi ukungena kuzona ngoba hayi mhlambe izile kude nathi angizazi nje ngiyabona mhlambe ngaze nami ngiyakhuluma khona abantu eseyibathinti yabo so angikho ke lapho Shamase yilokho nje lokho okwethu ngala okunuka mina yilokho nje okungiphatha kabi yabo. Okay, njengamanje uyakwazi ukulala ekhaya? Shamase ayakulaleki kahle ngoba into engiyitholayo kunensizwa zawombatha inamagamanyana khona nje enye ende nje ende okuthiwa ubhuzu nezinye esenda idata sanyana la eyikhweza ukukhuluma yabo ngoba kusolwa mina nginakho nami ukubuye ngalali into eyenza ukuthi ngalaliye kodwa ke ukuthi one bazofika bethi kuthiwa amaphoyisa ukuthi mhlawumbe namaphoyisa lokuthiwa ngizoshawa ngizoliyo kufanele ube ngithelo NIU ukuthi abanemali bazongithela NIU into enjalo yabo kodwa ukulala ngisalali kahle so inkinga ukuthi angisazi amaphoyisa azoshaya mina ngikade amaphoyisa kungene igebengu ilonto yombili umfowethu lo abakwambatha banokukhuluma kambi nami ngumuntu ngempela ngumuntu nginenhliziyo if udama ukhuluma uthi izinto kumina akumnandi yabo akumnandi ngiyafisa kahle ukukhuza ukuthi bekhuzeke ukuthi mina angisiyena umuntu othanda udlame nokulwa lonto lezo angikho ngempela kuna mina ngimisele ngempilo ukuthi angisebenze njengamanje nje Shamase mina ngixova udaka mina ngibhizi nodaka ngifuna umsebenzi bangazi wahlabisa mangisi ngoba ngidayisa impuphu ngigqoka iavalo ngiyingcolele ngibhizi nokusebenza into yonke into engiyenzayo ngiyazi ngiyoyithola imali ngiyoyithola ukuthi ngisijuluke ngisebenze so nje lapho Shamase nodli yokunquma abantu hayi Shamase lento ukubulala umuntu mina Shamase hayi into engahambisani nayo kuyimanje ngiyengidabukele abafowethu kunento eziningi engiyengizizwe eqhama ngapha kogola abafowethu abahamba beegoli le izingane ezincane kahle befike benza izinto eziningi belimaza abantu mase kubuya bebe zinkabi le mase kubuywa sebelimala egoli bese sokuzwe sokuzwela kuthiwe bese ngathi basukela mina into ngisuka kuyona yabo yokuthi hayi into uma wenza into embi ngeke ufike lapha yijele ukufa kuphela. Malini qasha inkabi? Shamase hayi ulwazi anginalo Shamase mina ngangekho kulo msebenzi lokho ongibeke lapha uthi uyazazi behlala beqashwa ngamalini. Oh hayi Shamase hayi mina nje lokho umsebenzi engangawenzi ngangangeni kuwona. Angisho ukuthi wena wenza lo msebenzi ngibuza ukuthi mina ngoba phela ubuhlala nabo abantu ababamba nenkabi beqasha ngamalini inkabi. Shamase hayi Shamase ayikhona. Hayi ngiyumbuzo nje lo mile ngiyophinda nje okwesithathu malini yokuqasha inkabi. Shamase abantu ababulala abantu mina hayi bengahlala nabo Shamase ungabona bengikulokho angisho ukuthi uhlala nabo yeah ubuza ukuthi malini ukuqasha inkabi. Hayi Shamase ulwazi anginalo lwenkabi.
sure. Hayi lutho Shamasi, hayi ulwazi lenkaba nginalo. Hayi mina lo ngibheka mfethu mina lo. Hayi mina saboni. Khumbula nje makhala icapha kuthiwa phaka. Hayi mina lo ngithi yabo. Malini inkabi? Shamasi. Hayi ngicela ubale. Estimate. Okay. Hayi uma ubezwe Shamasi, hayi Shamasi lena ngifuna ukuyikhuluma Shamasi. Hawu mfethu. Hayi mfethu imina awusangiboni mfethu. Awusangiboni mfethu siyofona lapha. Yeah. Awusangiboni mfethu imina. Okay Shamasi ngicabanga ukuthi lokho ke ya. Uma ngeke ngikuzwe abanye bafuna bekhuluma phela behlala nabo vele. Senza izinto besenza into ezehlukene. Engathi bakudependa phela ukuthi umuntu mhlambe ungumuntu ongakanani ogadwe kangakanani lowo ya kudependa kwakudepende lokho ukuthi umuntu ongakanani. Bathi malini? Shamasi ayila abantu laba yisho. South Africa. Yale athi nathi ngayitholi yazi. Awukhodwa abantu bethu awukhumbula sisuka khona usibonisa mina. Ngizofuna unjabulo manje la ngithi yabo mhlawumbe unozongishayela azangibuzele aza wena unjabulo. Yabo. Ngizofuna umfowethu yabo ngoba ngifuna ngiyalele wena mfethu ngifuna ngiyalele wena mfethu ucela yabo. Futhi uzodumala nje mayenza ukuthi mfethu igama lakho yabo sesihlengene kanje. Yabo. Kwakunzima kanje mfethu nje siyalana mfethu yabo. Yabo. Serious. Hayi Shamasi njengoba ngisho nje impela mina phambi komphakathi ngampela phambi komphakathi wangakithi wahlabisa. Cha. Ngumuntu oyikhuthalele nje Shamasi wazifuna esebenze. Yeah. Ngifuna le answer mina. Ngifuna le answer le yokuqasha inkabi. Malini ngiqasha inkabi? Hayi Shamasi ngoba ngikaze ngiyiqasha inkaba yihle. Angikaze ngithi uqasha inkabi mina ngibuza igama lokuthi zithiwa ziqashwa ngamalini. Kodwa phela Shamasi ngicabanga ukuthi mhlambe isikhathi sesingasongasho isikhathi mhlambe mina sahlala nabo ngalesi sikhathi besixoxela nesikuza manje kuyale mhlambe isikhathi esingasafani. Mhlambe ezakudala mhlambe zakwakuyibo lokhuza mhlambe zayikhuluma ngoba phela kwakudlalwa ngababedlalwa kwakudlalwa ngabantu. Kunywa ngo 10,000 o 20 o 40 o 100 o bani o 200 yabo. Babesho babephoka nje. Khona la kade usungisa khona. Khona phakathi usungisa khona wena ukuthi abantu phela bafani kuyenza mhlawumbe umuntu ugadwe kangakanani ukhombisa ukuthi lapho kosuya ngakhona ukuthi awalingana ama price abantu. Shamasi ikhona isho. Ya into ecishe benjalo mangicabanga. Ngoba phela babesho njalo abanye bekuthi hayi mhlawumbe uba umuntu uba imali ayilingani kuthiwa bathi ayilingani imali yabantu. Yabo. Kodwa nje kukona konke Shamasi mina nje lento yokubulala abantu mfowethu cha ngokusenhlizweni yami angaze nje ngiyithande. Uyabona nje mangalandela umlando wami ngempela la engisuka khona. Mhlambe ngisilokwanyana mhlambe noma ngumuntu olungeke ngalendlela exakile yabo. Into ethi umuntu limaza umuntu even ngisho mhlambe endaweni abafana namanje ngihlezi ngikume uthi uganga nje akubuyiseli yabo. Yazi ngizama ukubheka inamba kanjabula la ngiyitholi but ngizama ukugatshena nginika mhlawumbe ngeke sabatheni ukuthi ngifuna unjabulo nje ezwe mfethu ukuthi yabo nami leze ngidumele ngayo ukuthi mfethu nisayebandakanya mfethu into ezimbi kanje mfethu. Shamasi yabo yazi ngiphoxa yabo nje into iyangiphoxa nje emphakathini kahle yabo. Ndo sikuphileka gatshena. Ngifuna inamba kanjabula mfethu ucela. Ufuna inamba kanjabula we angisena mfethu ngavele yaplatheka namanzi imidayari sekhaya kwamanje. Okay mfethu. Ngoze ngibe kwamanje ngolesibili. Hayi kulungile mfethu ngiyabona. Okay kodwa nje sokufika kwamanje ungakayitholi obekusadeleyo. Okay mfethu. Shamasi. Shutha angiyitholi answer mfethu malini inkabi. Shamasi usakhuluma ngomashu nje into engiyikhumbulayo. Into elimaza abafowethu nje ngoba umqondo nami ugxile kumfowethu lo ombathi into emlimaze kakhulu ilento yokulokhuza yokubuya ukuthi ena la sibuya khona akazeyo so yonke into uyithatha njengelokhuza njengefilimu ukubulala abantu nobugongo mina nobuwa iTV le ngoba kubuka ilokhuza bebuka ilokhuzana ungabe ubuka babukuzalo bebuke lento eyenzeka lapha ku TV mhlambe yonkunzi bese befuna uzoyiphila la. Umfowethu ngicanda yenye into emlimazile leyo so mina ngeke ngifaneke naye Shamasi ngoba ngilokhu ngilungisa ngicenga ukuthi umfowethu angenzeke lento mina Shamasi lento yokubulala abantu ngifunde ngokuthi
ngiboshiwe ukuboshwa ngiyakuthanda namhlanje yabo ngiboshiwe ngayejele ejele ngifike ngafunda khona ngafika ngafica abantu ngempela babebuka ilokhuzana babebuka ilokhuzana yizo ngempela bedonsa odili kajele ababedubula bukhoma emalokishini komasho ngabafica ejele bedonsa life sentence namanje ngihambe ngaze ngabashiya yabo so ingaphuma ngaphandle ngifunda isifundo mina lapha ukuthi uba ngiphuma ngikhetha ukuyophila nje into ethi icala ngempela angiyenzi ikakhulu lento yokubulala umuntu ngisho ungahlakanipha kangakanani uma uthi ubulala umuntu ngeke ufike lapha ngempela Shamasi kukhona abazobe kubonile bekushaye yabo kodwa awusifundanga isifundo phela nakho uphendwa ibandakanya ngendaba yokubulala obhejane Shamasi lapho noma ngingayibandakanyanga mina kodwa abantu indawo yangakithi le ekuphilwa kuyona lapha abakuphilwa kuyona ikankwe yilabo abantu abenza lezo zinto lezo kakhulu so angeke uzukwazi mhlawumbe ukubabeka kude yabo ukuthi mhlawumbe ngibabeka ukuba kude ngalo ndlela leyo yabo no phela ngithi ushilo wathi ekudonsa lo mfethu nangena kancane ngithi abo wagcina usuhlehla noma Shamasi ngingangenanga imonto yami ebekwazi ethanda imonto yami ehambe yabo kwalokho phela ngithi lokho usecaleni nalokho yabo nami Shamasi mhlawumbe kwakukhona lokho phela ukusaba umfowethu uya phela besatshwa nami bekwakuba khona ukusaba umphikisa kakhulu yabo kahle mfethu sasibuya phansi kwendodana ngathi usangayisaba nophambi kwakho ngifundile nje Shamasi nami ngifundile nje ilokhuzana ngifundile nje ngafunda isifundo ngempela nje yazi Shamasi yilo into engiphatha ukuthi ngempela ngiphila impilo eqondile yabo kodwa igama lami liyoneka yabo hayi abantu bakahlabisa bazokusho la abantu bakahlabisa nabakhona lababuka la ibona bazosho impilo ephilayo akuthi yabo mina ngaze yakhe impilo yangaphakathi angiyazi yangaphandle but abantu bazokwazi ibona bazosho ukuthi bayakwazi uma ukhuluma okungekhona kuzosho bona uma ukhuluma kuyikhona ibona futhi abazosho yabona nje Shamasi ke mhlambe nami yona mina ukukhuluma kakhulu kuye kunoma ukuchaza kahle kuye angumuntu ongakwazi ukuchaza kodwa nje abantu engithembele kona umphathi wahlabisa mawuthi la onke la ngikhule khona from sakhula kwaNongoma bawukutshela lokho umuntu lokha indaba kuumuntu indaba ukubulala nabantu hayi akuyilokhuzi yabo inhlonipho nje kuphela nokuphila nabantu uze kwahlabisa uyotshelwa ushona ubantu yamuntu uyilungele uyayihloniphela ayani iningi abantu bayangithanda kahle iqiniso abantu nje bayangithanda ngoba angiyenzi into engcolile until umfowethu eze ngenhliziyo yakhe ebhedayo yomona yobuwa lento engiyiphethe mina lezi ezingaka mhlawumbe oma khona into engithi mhlawumbe sokufusa ngikwazi ukuba nesekune engaka esengikwazi ukuyithenga yonke lento kahle akuyona eyami ngiphethe imali zabantu kunabantu nami indlela engisebenza ngayo onke amaloli okwomama bathile abantu abafaka imali wholesaler le eyabantu yabafaka imali zabo ngiyasebenza ngiyabasebenzela konke kungokubona ukuthi ngokwami umfowethu ngobuthi uthi mhlawumbe sengathi ngidumile usezama ungibulala awusuyambulala nawe hayi Shamasi yabona nje umfowethu lutho akaze ngeke ngimbulale wangakithi umakhelwane mina makhalwa la kungayithi kungezansi kwabo ngokungenhla so angikwazi ukulalela isililo soqhuma la ngidalwe kanjalo umphathi wahlabisa nje iqiniso uyalazi ubunja bakhe umfowethu abenzile uyabazi kodwa engifisa ukudlulisa kulo uthi umndeni mina lo kade ngihambela kubo ngukhuza ngithi akatshe emkhuzeni lo muntu akatshele ngincenga police station ngincenga induna akaze noyedwa kwamtshela ngincenga ngoba bomncane bakhe ngithi akhulunywa akananga akabuya akalokhuza akakhuzwe kulento ngincenga usisi bakhe ngibatshela ukuthi niyambulalisa abantu bahambe bebona ukuthi wena wenza niyambulalisa bemvuni yabo abantu ade bekhipha ngisho imali ezinkabi so namhlanje ngizofela khona lokho yabo ngizofela khona lokho ukuthi sokuhloda into embi kakhulu ukuthi kusatshiswa ngamaphoyisa kuthiwa ufanele ngenele NIU yabo kuthiwa NIU bethi kuthiwa bazothenga yona mina ngazi NIU iyathenga ngazi NIU ukuthi mina ngempela abantu abaserious labantu abasebenza mabebulala mabelimaza balimaza abantu osofuna bebalimaze because akekho inkabi nje akekho into enkabi nayo Shamasi ngeyinyani yabo cha iqiniso nje ngiyayizonda mfowethu ngiyayizonda yabo ena uthiwa ngiyayibulala inkabi i-right mfowethu yabo mina ngiyasupporta kulokho baze kuthiwa izobulala mina futhi yabo mina into yokubulala abantu angihambisani nayo eqiniso manje usabela impilo yakho nawe uthi uzothengelwa amaphoyisa kuthiwa inkabi hayi kuthiwa ngizothengelwa kuthiwa ngizothengelwa NIU
Ubani usho njalo? Umfowethu yena lo nakhona irecord la ethi yena uhujwa amaphoyisa uyena ade yazi ethi uhujwa NIU yena mase shonile sokuthiwa mina ngizothi NIU khona umunye wakhona okuthiwa ukuyona angikwazi lokho angisalali phela manje kahle yabo. So nje manje ngisho ukuthi ke isifiso sami ngoba ngizokhuluma Shamasa ukuthi mina ngizolala endlini mangilala endlini ngilinde ethi kufika amaphoyisa amaphoyisa mayefika fanele efike eminyango nami ngizwe ukuthi kukhona amaphoyisa ahlabisa yabo asendaweni ngoba mangamaphoyisa engingawazi ngizozama ukuphuma ngibaleke. Ubalekelani manje? Hayi ngoba inkinga bazofika bethi amaphoyisa anti sigebengu. Okay, uthulindela amaphoyisa wona ngithi? No amaphoyisa Shamasa kufanele amaphoyisa ahlala behambe elwenze uphenyo yabo. Yeah. Ngiyalo into ukuthi uthulindela amaphoyisa wona. Anti bona bathi bazothenga abantu bawuthenga amaphoyisa bathi bawuthenga bawuthenga NIU yakuthiwa kufanele shabe ngeNIU yabo uthiwa izothenga ngoba banemali usizwa kona omunye udokotela yabo. Ngiya kulama umuphu lo ekhipha imali yenkabi. Hayi ke lo munye ngicela uyi-teaching lo wekhipha imali yenkabi ngangikhuluma naye ngimtshena. Okay, asibele lana ngiyala ukuthi uthi wena ulindele amaphoyisa ukuthi makungqongqoza wona ufuna bakufisa kahlabisa ngifuna uya kuleyo part singadluli leyo part. Shamasa angithi njengoba nje into kuzikhathi zenje kunabantu abavele befe bethi bangamaphoyisa abasiwona amaphoyisa kuzofika emgadeni nje ngithi mina amaphoyisa yabo akusiwona amaphoyisa befe bengilimazi yabo azinkabi mhlambe zabo. Okay kuba amaphoyisa amaphoyisa sengaze ngicine sengiphuma ngibaleka yabo kanti akumele ngibaleke mangamaphoyisa so kunaleyo nto leyo manje yabo nokuthi bathi bathenga amaphoyisa kwawona mawuthi bathenge ngempela ke kodwa lo angiyiboni le nto leyo mina kahle inkulumo nje abasobeyikhuluma yabo kuyasho ukuthi abantu ababulele mhlawumbe ambulele abakwabani babala abantu mina aze ngibulale mina umfowethu ugcina ngibulalanga unabantu base ababulele yabo mayesebulewe angathiwa yimina yabo akaze ngibulale mina lokho ngakuzama ukukhuluma nje ukuthi umhlangano abantu basempela bahlabisa balindele umhlangano namanje akazi uzubebikho ngaze acela estation umphathi westation uthi angicela ngebe ngenelele lento le wagcina besiloko besihlanganise basho nabo lodaba lawo lezansi lukholo ayifuna sifuna usukumela lolungiso until umfowethu eze limale mayeselimele kuse ekade sazoyikhulumela ukuthi bengasonde bengafuni lutho yabo ehlula induna wonke umuntu uhlula induna uhlule lokhuzana amaphoyisa konke into yabo ongazi ukuthi indlela ebengikhathaze ngayo Shamasa ngaze mhlawumbe khona nalo bhuti lo ubhala ukuthiwa uphala umthakathi kwaNongoma ngibone nama-video yakhe lana ngimbone ethi ekhuluma ukuthi insizwa ayikho insizwa yesibhamu ekhuluma nje ngamcela ngathi bhuti ngicela usondele ngapha uzosinenkinga la wahlabisa kwasho ukuthi manje lonto yimi angiyade ngiyenza akekho umuntu abade belekelela so naye ke ulo kwasho ukuthi ngiyacabanga naye ukuthi ebengekho indlela ukuthi ehlangabezeke mhlawumbe umkhandlu noma abantu ade beyisukumela lento le bonke ade bebesaba bebukela le iqiniso nje umfowethu bonke abantu bayazi bebemsaba mawungasonjela Shamasa la kwami ku interview umphakathi wahlabisa uyokutshela angize ku-interview yami uzoyiphendulela wona la nayi ividiyo uzoyiphendulela nakule voice le call recording lesizobadlela yona i-modern hour ngithi abazozizwela inkulumo yakho nayo umfowethu lona othi wena ubenquma abantu ngoba isilahla phela manje sisiphendula uhlabisa lapha kunqunywa abantu ngisho edrobheni. Hayi shimpela ayiyona into embi leyo ngenhlanhla nje abantu bezoyikhulumela mina ngangihlula ukuchaza kodwa abantu ekhulunywa ngabo uyena yedwa umfowethu osaphila kunabantu abaphethe abanobufakazi okusafanele bechazele umphakathi umfowethu nje lo obalekile akabuye echazele umphakathi ukuthi kwenzakalani la iqiniso lilapho ebuye ezosho induna yangakithi sekhona nami ngoba ngiphuthume ngapha ngibona ukuthi kuyoze kufe abanye abantu belahlelwe bengabe sakhuluma bese ngathi mhlambe ngangikhuluma amampungu sebebulawa bali manje abanye abantu usefile umuntu ebethi benquma abantu. Hayi uyabona nje kuthule lokho iqiniso umphakathi uyazi lokho kwafa yena umfowethu ukuthi abasafa abantu akho akusafi umuntu wahlabisa pho manje bazofela phela ngizwe igama lakho ukuthi koze bafela abantu ukuthi basakhona laba engicela banobufakazi nje mhlambe njengobaba induna leya abantu abasebadala
abantu asebebadala and nami engigqiqe kaningi kubona ngincenge ukuthi babantu sihlanganise lapha singasakhile yabo ayazi wangitangaza wathi naye usehlulekile yena ngasihamba sayelokuzaneni sagcina sesiya enkantolo yenkosi sawu report sacela induna zonke zahlabisa ayikho engekho ukuthi bafonelwa nomzali wakhe ukuthi akalethe ingane umzali wakhe umzali makutholele emlethe mina ngikhola esiza ukuzolungiswa umzali akaze benze ukuba umzali akaze bomzali ethatha ingane because yakhe ingane wazi ukuthi ayinsizwa ibulala abantu yabo badelela ilokhuzana isiguli lapha senkosi amagama bawakhupha bedelele lonto yagcina ingenzekanga bangitshela hayi sehlulekile yabo ukuthi nje ezezo kulanyule ngoba wazi uzolokho ebulala uzolokho ebulala mina shama seyiningi inkabi ifikile nje kumina yabo ngoNkulunkulu nje ngisho impuphu nje ngidilivela umphathi wahlabisa impuphu nje manje ngiwile ngagcina ngasakwazi ukudeliver ngani ngoba manje ngihamba nazo lapha abantu yazi ukuthi igazi lomuntu liyakhuluma yebo shama sekunjalo mfowethu kunjalo labantu abanqunywa kuhle kwempukane nje bebulawa lapha babulawa kaHlabisa athi bebulawa njengoba usho ukuthi awazi lutho wena kodwa but ube nange nquma abantu nomndeni wakubo umsupport uzokhipha imali ukuthi athenge nenkabi labo bantu igazi labo liyakhuluma umuntu ngaNkulunkulu yebo shamase njengoba lokho ngikusho ngingakuhlonisi ngishiso ukuthi ngisho ngeqholo futhi lokuthi umfowethu babulalile abantu kubo bemvuna ngibatshena bemvuna ukuthi akungabi ibhlungu ngoba esefile sebembulele naye abantu bese kuba ibhlungu yilo nto into engishoyo so kubhlungu manje songathi uyasukela yabo inkinga sesambe siya nami ngiyapena mina aze ushama zaze ngibulale umuntu mina iqiniso nje mfowethu ngutshela kwaHlabisa ngayitshethi ngizoqala phansi impilo ngoba ngizoqala phansi impilo into ethi angibulala indaba okubulala nabantu nje hayi ngiyifuni kahle ayikho right ngoba usho ukuthi igazi lomuntu liyakhuluma yabo nje abafuni ngoba bafa labo umfowethu ubulawe yilokho naye yabo ubulala abantu ngeke nawe ubalula mawubulala abantu yabo ukubulala umuntu akusho ukuthi uzothatha isibhamu yabo uvulela umlilo but ke umuntu uyambulala nangokwenza nangomlomo because uma nami ngikwazi ukukhomba ngisho abantu ukuthi nangu sibani banohlala lapha noma ngikhipha imali mhlawumbe ngithi ahambe umbulala lo muntu sesengibulele yabo kungazi ukuthi uzothatha isibhamu kuwona pull trigger but ukuhlanganisa nje itulo lokuthi umuntu abulawe nawe usokusombulala umuntu lapho yebo shamase kunjalo kunjalo shamase ngoba mangikhumbula hle shamase nje okunye ngingaze ngikushiye mfowethu into ebhlungu kakhulu umfowethu lo engikhuluma ngayo njalo indlela ade sixova ngayo kwaHlabisa wabulawa lo mfana uSikhanda wathola ithuba emngcwabeni wafe emngcwaba wathi mina obulele wabuya ngala kumina watshela mina ukuthi hey Mabanga ugade umama kaSikhanda ufuna ukuthi unemali ufuna umuntu wabulala ingane yakho ufuna umthele inkabi ukuthi wayesezama ungishaya mayesezama ungishaya yena manje ngingasenze inkabi seyilima ngangishaya sengithola befuna imali ngishaya mina bese kuthiwa yilo yamama loya mama ufele ongangosilama lapha abalapha nje siyahlala siyezwana siyahlala manje nabo yabo because bathola ngabe ngenza ukuthi abatholi ingane yabife kanjani sesiyahlala sesezwana nabo ongazi ukuthi omnye umzali wakho labasho ukuthi Nkosi yami nabo babenje ethi mina bathi no bacela ukuthi balinde ukuthi kuzokhulunywa lento uzobakhola lento lebengigeza babeshe bathi bazosigeza noma mhlawumbe ngembuzi yabo bangigeza ngembuzi kodwa ke umhlanga manje awuhlali. Okay, cha shuthi namanje bengithi ngilokhu ngifuna le answer ngoba nakho ngizokuthinteka ngisho igama lo mama ukuthi shuthi lapha kaHlabisa zithengwa ngisho nawo mama inkabi ukuthi anti imali le yoqasha inkabi ngoba phela nangu nomama ngithi uzokuthengela inkabi ukuthi uma yakwazi ukuthi ngisho mama bakhiphe imalini baqashe inkabi uthi ibuthwa phansi inkabi lapha kaHlabisa hayi uganga shamase uganga nje kwabantu nje abangakhulile kahle yabo ngoba phela lento indaba umuntu obulala abantu shamase obusho nje wena indlela ofunde ngayo nami indlela engifunde ngayo lento ngeke ubulala abantu nje sisuka kude obusho shamase sisuka kude ngenkathi siphuma lapha sifundisiwe ukuthi uma uphuma la sifundisa indlela ukuthi asiphile nabantu okubaleka komuntu manje ke yeah ulungile mfethu singaze sibaba mude kakhulu ngoba nasazokhona le interview yakho uthole le phone recording le hour na la ukhuluma khona nomuntu ukuthi ubejuqa abantu
elakho lokuvala ongalibhekisa nabantu bakaHlabisa noba ufisa nathi ithuleni sikulele ngakho lithini? Bengicela nje umphatheni wonke waHlabisa ukuthi yena ey'ntweni ezimbi ungixolele, ayikho into engangayenza waHlabisa futhi ngiyazi uyakholelwa yilokho. Umuntu bezama ungcolisa igama lami, yonke ubufazi bukhona. Yilokho nje ukuthi mina into ebengiyenza bengiyibhizi nomsebenzi ngiyisizela abantu. So ngicela ngonyaka ozayo nje ngicela ukuthi ngiyabuya kulo business lezo mhlawumbe ngoFebruary abantu bephinde bengisupport. Yilokho nje ngicela ukuthi nje umsebenzi mina into engiyazi ukuthi angisebenze, bayazi abantu ukuthi bengikhandla kangakanani ngisebenza. Kulokhu nje ukuthinta ukubulawa kwabantu ayikho into eyongithinta kwaHlabiwe endaweni nje kuthiwa kwaHlabisa kuthiwa kunokubulawa kwabantu phakathi, akukho kuyongithinta. So lapho nje bangezwanga khona kahle mhlawumbe bengipende yakhona ngicela beqonde bengixolele nje angihlangani nento zokubulala abantu. So umsebenzi kuphela mina, qala phansi impilo. Okay. Sorry, South Africa. Iyabonga nalo daba ke selifika esiphethweni umfethu ke la sebeke khona ukuthi ke akazani lutho nokudlula kwabantu. Seniyoyizwela ke nani inkulumo nani ke make up your mind nibone ukuthi nihlanganisa kanjani okuyikhona nokukhona mhlawumbe nikusolayo nothi akukho lokho ukuze ke nikwazi ukuthi ke niphilisane. Sithi phansi ukubulawa kwabantu nje into enza keep imphefumulo yabantu akuyona into right leyo. Noma kuthiwa ke nenkabi zibuthwa phansi ke lapho kaHlabisa abayeke laba nomoya ukuthi bafuna uqashana nobulela abantu. Abantu nje abaphile niphilisane kahle abantu besilo. Siyabonga. Sasiyabonga ke South Africa nabalandeli benhlangano ithulile. Ngicabanga ukuthi nizwile ke interview yethu nomfethu abecela ukuthi azobika odaba lwakhe ke akhona lokho okungaphakathi. Kumina ke nje kungithusile ukubona ukuthi kanti umuntu engimaziyo nokuphatheka kabi ke ngoba ngiyazi indlela esiphuma nosiza siphuma kulona naye umfethu ukuthi ke sithwale kanzima. Safunda emaphutheni ethu ngaphambilini commit futhi ukuthi masiphumela ngaphandle siyoshintsha impilo nokuthi sikwazi ukuthi sihlukanise nabantu abasenza izinto zabomnyama. Kodwa ke nangoku umfethu uyasho ukuthi akazenzi but ke inhlangano yobubi akazange ayimeme kodwa uthe ubone esephakathi kwayo. Kulokhu kakuchazileke nizwile ke ngane zakwethu nomphakathi wakaHlabisa ke sicabanga ukuthi uzoyizwa interview basho kwabakwaziyo nabo ukuze mhlawumbe babuyisane makunesidingo bafisa ukubuyisana noma mhlawumbe bemdinga naye mhlawumbe ukuthi bafisa mhlawumbe ukuthola ama-answers. Ushilo wathi wayavela kulokho ukhona kanti nabo umthetho ke futhi nabo mhlawumbe bemdinga naye nakhona futhi ushilo ukuthi amaphoyisa walindele nabo bangakwazi ukusondela kuyena bakwazi ukuthola lezo impendulo ukuze mhlawumbe kusanama kunye okusafuneka kutholakale ngoba siyazi mhlawumbe baningi ama-question azovela mhlawumbe nabantu abasazilile akade ngisho nje ukuthi kuthiwa kulimala nezingane la kunabantu abangasekho mhlawumbe sebeshonile sazi ukuthi imindeni yabo nezihlobo zabo isaphatheka kabuhlungu uma zizwa kanje. But ke ikhona ke phone recording call ababeyenza naye lo mfethu lo amsola ngokuthi uyena ubekade enquma abantu endaweni yakaHlabisa. Sizoyifaka emva kwe lenkulumo engenza njengamanje nizoyizwela ke nganza ukuthi kube nina ukuthi ke ngithatha kuphi nokuthi isiphi isifundo esingafundakala kula. Nawe ke mfethu sangaphakathi ejele mhlawumbe nesihlobo esangaphakathi ejele kuyoba kuhle ngempela ukuthi umuntu wake nima umsayinile ipharula umsana ngoba asazi ukuthi ngempela lo muntu usifundile isifundo uzophuma azo-eda ivalue ngaphandle emphakathini angaphumi ejele ukuzophinda enze izinto ezirong. Siyabonga nisale kahle emakhaya.